Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Mizoram sarkarin junior ta tanga inkar khibur total lockdown tun thachunga tana posin chu voina tang khan mantran ani nimin zingalir nginga wang khan champhai di chuka sarkar le wan tang hun somli pakhat vel chi a mishing chen na in somnga panga vel ti chi ta nei bok COVID-19 shilenga wanga state pona tanga si ha di chuka ho in khung khana hun sang sanga omte chuan tukina tang khanu ngorona lan tir nan chuan ngei Sarkar lai pujon COVID-19 ve en koldam za tu za somnga pruk point pathum pasari atling to ti asoi Mizoram sarkar in junior ta tanga inkar khibur total lockdown apuan nimin juni somni pania top tur tun thachunga tana posina chu voina tangkhan mantran ani inkar khib chun zomna kaishuna zinga ramdang nena inrina khar chun zom turani a state dang nena inkalpona kharmek po khar chun zom ani a leng pui thona tumhun ero hon chun zom ani phalna neya Mizoram lo lu reng chu anno lu ka a uluk taka anrisel endik chun zom zelani anga Mizoram mi le sa inkar khiba wanga state pona tangkhang te lo ki le dan tu ro manna chu COVID-19 inkar khiba wanga Mizoram mi le sa Mizoram pona tangkhang te lo ho dan tu kaishuna siam that in asoi angin kalpui ni ang Mizoram lo lu reng chu sarkar wantlang hotel le mani na inkhung shana hmuna ni somni pakhat emo sarkarin abitok hun chung emo an omanga hemi chung hian health department in RT-PCR mangin an sample endik sakang mani chenna ina inkhung shan hi tul zolbi ka chau phalani anga khung shana om chung hian sarkarin in kaishuen asiam te chu thataka zom tur ani COVID-19 le arogya setu a in register vek tur ani bok lir thei khal tu le apui tu te Mizoram pona tanga bungrola zin te chu sarkar en kol inkhung shana hmuna an khosa anga bungrolak na an tho chung chu midang nen in klopo lovin inkhung shana hmun atangin an thok anga phur an lak hun bera tanga ni som polit nuwa anin lama ho phal sakan ni ang inkhung shana hmuna anam chung hian an chung tele midang klopo phal sak an ni lovanga arogya setu a in register vek tur ani bok state ponlam lir thei khal tu le tanpui tu phai tanga bungro ron thialu thin te chu an kalphung pa ngai angin khodaya an mani in erong anin bol chapanga khochunga midang nen in che pia lovin an bungrua an hlan thak zo vele an le le nga lang an burong hlan chung hian midang lakata metan ni tala hla anom turani a arogya setuwa driver le handyman te in zelu vek turani Aizawl municipal wam chung le district khopui te atanga bungra thiar chuak emo lalut tur emo te chuan district board sap ne atangin phalna an la turani a nitin mamo phurtan phalna phanpa angai lo thung in khar khibna posei hun chung hian mi puin ol samzo ka thaile chome an mu theinan veng sang LLTF VLTF ten ro man an siamang ti in sarkar chu thu pe ka chu abok mi panga aya tam pun khom na heng molom na lungphun hun bi poi molom na le piancham lom na in fiamna le khaputang zar politics se pol thira kal khom na in ti hlimna angchi reng te chu hemi chung hian hoi hot phalani lo in na in khom le mi thiwina mi samthum panga ai tam pun khom khapani a hei hi ko than le khotlang ruai tu ten khau taka kalpui tur ani voina tanga intran in kar khi posia hian Aizawl municipal huam chung district khopui le borsapin mun ko khirbik apona te phalna nei lo chu tu main mani in ne hung chung an chu san tur ani lova hei hian phalna nei te a huam lo wang zandar sarlechan vele zingdar lechan vinkara pon chu khaptlat ani a hemi tan district magistrate chuan section 144 CRPC to chanin in ko kina thupek a chu anga hei hian COVID-19 kai noya duty te phai tanga Aizawl le nitin momole home department na phalbungra phur lang thatu te le district magistrate in phalna apek te a huam lo wang voin chanu khan COVID-19 shikai en koldam mi pasri Aizawl mi pangale sai to le kolasi mi pakhat ve dam takin ZMC tanga soti rani heti hian Mizorama COVID-19 en koldam som pakwa anom ta a nimin khan ZMC a sample zariat pali boypoe endikani a sample zanga samret pathum chu COVID-19 shilaka anfilhima kai thar anom lo sample dangzan hi somni pakha result nga mek ani nimin khan lungle civil hospital a truenet laboratory a swab sample somni panga endikani boka shikai mu anom lo ani nimin ve khan lungle COVID-19 damlo enkol mek sample pani po en non ani a pakhat chu shilaka afilhim ti hriat ani a pakhat zok chu result nga mek zinga atel ni in sarkar thu chuan asoi nimna sample endik te chu si ha district ami zali samruk pariat Aizawl district ami zani somsari pasri lunglei district ami somni pariat mami district som pathum le ZMC damlo omsa som pariat ani nimin zinga lir nging awang khan champhai district sarkarin wantlang pun khomna mun
zin mi te thlenna biak in police station le mun lui hum halai somli pakhat vel chi a mishing chen in somnga panga vel ti chiat anei bok heng lian hing thil ti chiat lut zong hi chut me kani a district borsap pi maria city zoli chuan khosang sanga vc te chu an khuwa thawa chian na thleng chanchin zo chuak turin ro man asiama internet omlo na mobile a biak tlang thelo khuwa te tlo turin na thok tu te tir chu an ni bok lian hinga wanga le mina va phai le chong tui is in car kong chu kal tlang thelovin om bok ani Vin Khan Champhai South Bill Minister Puti Zelan tlonga chon lir hingin zo khothara chen na in le biak ina ti chiat te amuna kalina ena Minister hi DC SP BDO DTO DIPRO DFO le PWD tengin engineer te le party shoi tu tenan troi oma Minister wai me hola lo dong songin Minister chuan mi puida torna chu an torna ni thu soya an torna hi a torpui thu soiba ka chom dolna om thayang ang dapsak atum thu soibok zo khothar Presbyterian Caution Bekin le police station ba ka bimal chen in engamazat Minister hena tlo a henga tlo te hi disaster atanga chom dolna sum cheng sanga zahni hlan ngal bok nimin tuk dar lem ni som pakhatha lir hing Richard scale a panga point pathumana Champhai district chung khobung le samthang in karatang in tran ne hriat hian Mizoram chunga Myanmar ram redap khosang sanga chiat na thladin dunna chan ero anom lowani Minister Puti Zelon plonga hi district borsap P Maria City Zoli SP Purex Zarzoliana Van Chong Pulun Fela Chong Thu Pulol Du Thana DFO SDO Sadar Building Nen official dangten Troy Home ani Mizoram Sarkar in COVID-19 tripuilenga wanga juni somthum thlenga inkar kiba posele ta ka wangin MBSE chuan HSSLC examination sangni somni chungchanga ro mana tharasiama hero manna ang chuan zirlai zongjong tema ni exam center pa ngai thowa exam tura be se ni a Mizoram Sarkar na phalsak angin khwal khuwa tanga mani exam center pan ture chuan road permit tan admit card man theni a exam to 10 HSSLC admit card ken ngai turani COVID-19 lockdown wanga mani exam center pa ngai exam thelo tak tak te tan juni somni panga zandar ko thlengin in report thei ani ang in report to chuan phone call WhatsApp le SMS mangin ti theni anga mingpum exam center pa ngai le exam duna center roll number le exam tour subject chiang taka soi turani ang hunma salama center superintendent koltlanga zirlai mani exam dona center lo in report to na kha rin the ani to lovanga HSLC examination sang somni ero chu apa ngai kaltlang pui tur ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani COVID-19 thrilenga wanga state pona tanga si ha district ho in khung thana mun sang sanga omte chuan tuk in na tangkha nu ngolo na lan tir nan cho an ngei zirlai rwal khung shante hian shi an kaira karo en fiana na an sample lak results huak harlu tukle mun then khata thunei tu ten anen kol dan thattok lo awanga chongngai ani thuan soya tukin khan mara students organization headquarters roi tu ten in khung rana mun sang sang to in zilai chongngai te malak na le thil ti chu an thop thu le an thil phu te ti hlotlin ani theinan atu langa sarkar dora thei top chu an tum thu le an chongngai po an trom pui ve tur thu MSO headquarters president chuan a soi heti lai hian si ha in khung rana mun sang sang om te sample result tukin khan chuakin mi zanga somni palia zali samruk pariat te result hriatani a an vaihin hrian kailo vekti fin fi ani a mi somnga paruk te result ero nga mek ani Lorraine English School mi za sompako mek le Presbyterian School khungshan mek te sample ero chu anzinga shikai anom to wangin lak thadle ani don ani heti lai hian mamit district in khungshan mun then khat omten swab sample test result chuak harawangin tukin zinga tangkhan chongngeya a norhoi hot antuma ma se sarkar ne an biak remle awangin an thul ta ani siha district hospital COVID-19 shikai le kalu enfiana truenet quetro laboratory bunna turmun ma chutuk in khan sarkar tir mithiamten NFIN si habil to MLA minister Dr. K Beisona Troy Om mithiamten anthil mudan Kim Chang Health and Family Welfare Minister Nena Anthelu nuwa Truenet laboratory hi si ha bunfel thoini tur thu minister le ahmun ma NFIA tu te hian an soi Minister Dr. K Beisona Truenet call hi COVID-19 shik chau nilo TB HIV typhoid le nana chang chang somporuk NFIA na man theni nana shik mu chu thelo wanga sum tam tak senga mun puizok pan ani thinte chu he khol bun felani huna chuan aloji om to don ani ati sarkar lai puizon COVID-19 ve en kol dam za chu za somnga prok point pathum pasire ting to ti asoi voin thangin damlo noi ni siangni sangre za som ko en kol dam ani to sarkar chuan darkar somni pliliam ta chung khan mi sing khat zakwa somko pali en kol dam ani thu soya tuna ram chunga COVID-19 ve mek hi nuai khat sing sari sangriat le sompali an om ani
Union Health Ministry chuan darkar somni prilem ta chungin COVID-19 ve tharmi sing khat sangli zakwa somthum pathum hmubel ani thuwa soya heti hian ramchunga COVID-19 ve to zong chu nuai li sing ni le somni pakhat antling to a darkar somni pali lem ta chung khan mi zathum som pahin an thi puya awain mi sing khat sangli le som pakhaten thi pui to ani hei hi damlo atanga chutin zazela pathum point pakhat pariat ani Chanchinthar serti topna na tang pui Mizoram sarkarin juniret atanga inkar khip pur total lockdown tun thachunga tana posina chu voina tangkhan man tanani nimin zinga lir thewang lir hinga wang khan champhai district sarkar e wantlang mun somli pakhat vela chi a mishing chena in somnga panga vel ti cheta nei bok COVID-19 thrilenga wanga state pona tanga si ha district ho in khung rana mun sang omte chuan tugina tangkhan lungoi lona lan tirnan chuan hei sarkala puichon COVID-19 ve en koldam za chu za somnga prok point pathum pasari atling to ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thai chu ni